Na nyuma ya rero na monki nende tukitatikiwa na yaringi no ntubande cia Weru thaa ithatu nara siasa chiege kimera kimera chionekete nende kwa tambaru kwa the monki sorry atiatikanga bana account ya Meru na kinya minister wa mantu yegiorimi ande ne andegura Kenya Peter Gatira umunya ntubura nende bukoneka yagakinya rwanyiro azimio bakwidira bakiringi dai kabune ne kumenya baile bakwidira batiwetikaniria kimantu mwanya amona yaro tukwangereti orobo ruare ne Gavana Kiraito Komuneri Aregani ba kia Senator Lenturin na kinyamu bunge we kuruka wira mwangaza kibera utariria ngwira pedrite bakiritaira Amiro. CS Munya kori Gavana Kiraito kubwithia mawatho ya kiamira kithira ya reti yatio muwiria. Arami bamira biachara wamwe na atungeria kurita maoni yo iguru ria mawatho ya Meru ya mira yakioneka nende kwarirwo no kucheria siasa. Nawe ngabana muthomi Njoki nende Komuneri Aregani baki akiuga ne baba kwetha bakibangana kia kwaraganwa komichamani yakie. Munanetwa mathithia ni Maureen Komen and get of PHINEAS. IMAANA Ithatu kiatanera mwanka muthia no tekethiro kilo ntukerwa re ntuko ya kalono. Tato cheru de Ithatu ikambiriria thai chichongwa. Gavana wa Meru Kiraito Murungina uriti mutungeria we kuruka wira mwangaza utariria nende utumirwa kigina kia GAF kirethera kya wa mwaka Kiraito akierera nende utirimanite na tungeria bakumantere cha igembe South tere cha kiegwirware nedirite akiwa kawira mwangaza nare migutetera Meru ndene ambunge akiringanira kinende utungeria bokina bo mubunge wa Umbere Florence Kajuju Kiraito nkorokine dirite akimena kia Senator mithika ure kinyawe okwenda gitikio Gavana Meru akiuga ati na kwa area Meru niontu mieri emekai mithiru nethaira nende aikatha kinyotongeria bokina nende kabomeneria Dennis Mugendi na utomberia chio Ujo ni Gavana wa Meru Kiraito Murungi munini wawe Ithatu na njuri yatongiria bangi bamukiritwe kiunene ni mangirija akariba igembe South kieni negia sukuru ya igembe campus kiegoi tirimano nayo bajukitie kanyana kwarania kiukuru mantu jegie witi na mbere buria abathithiritie na buria bakwenda eta na mbere kubathithiria bamuthura kithurano negi kikijite katocokia ngatho bwana Gavana nonto bangwira tuonete Then Kovera University does not lack political will because Kiraito Murungi has political will for this university. Kiragiteo ni just one hall. Ona twaka nyombeu then Ejegethero University College. Nano nto nyombete aki nenda bu support kile project ila bwenda tuthie Gembe South. Twake nyombe nene aja buga nkari na ntucho no munene ombesa tuite milioni 30. Twake nyombe ikwera ni kwenda gwako halafu university ukire na mugambo jumwe betikaniritie na kuwa bakarunga manawe kure kana kware mawa ito kwando methe bedroom mwegeraito na bedroom mwegeraito yegaru indakasi ambunge na ndakasi mawa akorona baba mwati waka bedroom na bo akoroma mutumuraga mulangeti aya mawa karara na baatu bitu endrake anto bamira batendra ya mainge bendra thoko emirake yethire buri yau yange tukathithia lakini manto yara ya tori aretie ni yamwe kura yira regulation sheria ikworo amurimi uyu kuona omira na boto rai corona twakwa pio kweya number 1 okethira okendra kwithira we na kanasari ka okiritanta na emira ayowe no mwankore license emira lo yantu betu oni onkwenda tu atere loi tore aneni aseria ibo kwenda tore anaseria ibo kwenda tore anaseria kendra tuera meneta wangiri kacha mwaneto ete withdraw seria na Kiraito ete are anara were aeta koti kendra
twenda tumba batwe tutekirwa murio yo na berite nkuruki ni baisirie bwega ciegi ashindani nawe takawira mwangaza na mithika rinturi bare na bugutegere tubwega bate kubwa gutongeria county iji mwekuru areo ajeta bishop utokora bonya bishop inyomwe utokora mwana na mutongere kinyore ku utokora mwana na MCA utokora mwana na MP utokora mwana na mutongere wekuru atenanga na mukoro kenyi mawakeri ngawa ndende muntu amba wete demero berland wetu iba ukana ngava yule yanto wetu kinyara bara bocho idebe presidency bete na baruto bate yako na baraila bora mona nyana bo bora manyana mezo national government ignore ko sasa taendesha mero namna gani yanto wetu torane ni uma no kuona 63 million era ya mwaka o consensus every to the kiona consensus 9 million I mean 7 million the consensus kenda meaka eta abure to go anan kanete every consensus 35 million ikambe saudi bona 35 million echi akie ibona the mandibute ya gure aka ora yanto ibona the mandibute 35 million ibona the merekite 35 million ito ena mwekuru to Florence Kajuju atari women rep a member of parliament ataterete mera mwankatu ike mwankaranden kawira bure gwaritie manto mera bure gwaritie manto barabara miaka 5 mbunge miaka 5 edhirite mbunge wige twaritie kwa akiuga gate imanto alikuwa teterete miru manto ya ndugu yangu Smith sitaki kuongea ndali senator kinywe na rais senator uno ntora yenu nibo muje nkurukie kwa sidio ebo muje nkurukie kwa sitaki kuongea mambo yake ende babona TV ne ibona akiuga zikale kile tumurungeni itetengo ibo wega nena era kera nunkireri Dennis Mugendi, Weru TV, Kiegoi Wandini ya Kiegoi Antobochio, Gembe South, County ya Meru. Witana kama minister Orimi Peter Munyana ureti ngabana kiraitu kwedira na kuigwa tianeri ni mahwado ya miredire nende akibuda ke ya kiera kona ya kaguna arimi bamira akiaria intere cheburi na ria nende akudirete kinyida kendiunga ye kie yeruari munyari rangabana kiraitu atigie kumwekeda nontu tige bakwetha kinyaba icinda na iraki campaign chemwaka yo mwado ya nende ya Meru ya mireyedire yakioneka kona Meru kuatiati kadoni baidiba mwandiki wetu Nteto Mwera Kirigia na utumenye chikinya tongere bazimio la umoja kaunti ya Meru batongerete ni waziri Orimi Peter Munyana mporo wa bore mubungo wa bore au kanyuma jawe kinoti gatobum gatega tongera bange kadomba ne bagitete ndio ngayo tauni ne Aruiri na rio amwana kisima gisione bore na arabaringirete ndebe morengo jwa azimio la umoja o amwana Raila Odinga gotwe karaisi durana ne mwanga jojo Antobabore, azimio na alisawasawa. Kura kwa baba ni kura kwa Munya. No, nkuromba kure kwa na nkeromba kura ya Raila Amolo Odinga. Nteto bokore kwa mheshimiwa Mbete. Anekeli mbego ya pamba. Iwasiri Peter Munya. Kwa wakwenda kuboramba antobaro ile. Hawa geto kaendelea wako. Pamba kuendelea kwayo ikoringira azimio kura kenda ya waziri Peter Munya geteka minister wanto bebi lazima tutare masabu serikali terietwa serikali maendeleo turenda serikali tugakinyaira serikali mugantuma kamenya waziri Peter Munya aria ngeta murombere kura nayo nikane kamenya waziri Peter Munya ai waziri ndeta ngamuromba rozi na rukoneka nande watrao tukaya kuinga ile Odinga kura na getekera Munya ngere tere ko ngirigata
Tukala mwenge kura. Ewa derao. Ona chwake yaku. Yokwa ona mbamba. Yokwa ona mera. Yokwa ona pareto. Yokwa ona mayani. Yokwa keki na mana. Netongia ila malo kura. Tareki kenda. Na tareki 10. Mili to agregaja na cooperative. Akabla ale pita katilao munya. Ndio tubatua borigera ilo linga kura. Tuwezi mantu warabange bakuromba kura. Sia president. Muno mtororo amerete kia makira kwetu Kenya kuisha. Tuko na obwaga nekro ambeke dira. Nekere ndio ngai jinare mpathuka tega CS Peter Munya na ngavana wa Meru kirito murungisi onakania gweta na mbere kwa arama atongere bakiuri kirito kurekana na Munya nawe Munya akiuri kirito kurwanda wase ngavana na kurekana nawe na kire mantu ja geshiria chamira kwethero ategweretwe nicio athithie mawatho ja bari wengwa Nkenda apua Munya atekwenda ngavana Nteto Munya nekewa na toka asinya kurera taiki kenda kazuga ilo linga. Ay mama. Kama ni na mama, wewe unafanya mambo. Tena wae, Di pakere tu anko roinda ande kereteria itebui tia mera. Ataita kande kai bui. O muire tia ande kana nganga banoka useno. Amba keria ni naite atata mangangane abine tiawe. Keda kuandika itebui. Yo nto wodo udomere batu te domi tu kuandika imbe. Dena nere ko keda ni doki tutapwidi kabua. Tinda iko wapi? Rutere rurungi Mike Makarina urene mukarigite wantu bari na mawathe kaunti ya Meru na gutongeretie atongere bangi wamwe na ndukembithe ya gwatimbaru murengo jwa Azimio la Umoja kuringira Raila Odinga ndeve nterese kianja itigania West. Sababu wao wako rendi kufanya kazi na watoto wetu. Ruto wakati alisimama Kasarani alisema akisashikua usukani siku ya kwanza pap mtu wa kwanza kwenda nyumbani ni DCI Kinoti. Kinoti mumeona ile kazi amesaidia naye walemavu. Tumepea walemavu chakula, wheelchairs kupitia kwa huyo mtoto wetu. Mpigieni makofi. Mumeona Munya, hata kama unasikianga nikikosoa Munya, kazi ile Munya amefanyia wa Meru. Ni mtoto wetu. Ituwatanire ende. Yuki bwanda kuwatanira. Magarine na network. Kambuere kirabo ageta na kabo challenge mwanko tuko. Nkirupotra Weru TV kumarugire gisigona keburi mbeta mawira kerigia Ura wari mukiama wankiama ya urumune ngotano ya NCIC getile na itole na uretia CS Peter Munya gutia neria buruma watho ya mira kiuga nende yatiagiri kinyaki murimi kana mu biachara Professor na itole arigwane nde gutebwa mira idire kire ya irogoti na mira bingi nende kwa chibite therapi kire irogoti bwari wa kinyaki dira CS Munya na ugete bagate ya neria kana bakedra bagete kairia ne mawatho yomba kudira etuma urimi bobo kedra bukioma na kwenye marianto kinyankuruki Boniface Mongera na utomenyavia na joma watho Meru jamira no jenderete kwa mukirore gani waruaru abruntu kwena ro lecture munene Matimidi University Professor Gitule Naiture oria werite ministry meja nthiguru ne Kenya bona Peter Munya atike konya maria rimi na biashara ba mira na njira ya kuthiguriro ne bire batweria kumakire mulimo wa corona na nyankoroki kuingira thoko matho yau yatibui matho yau yakathugia biashara mira utemenya kuwa biashara mira ni ururwe license ya kwanda license ya kwendia kana license ginya kubwithia atea kakwende tukorinio license ya mayani ya Egericho na mayani ya Imeru kuwende nte maiba bandikete sheria nu bandikete sheria ure ne ando bantu bamira Professor Nteto akenderia na atariritie kimera kikemera kagitene gaka gite kwenda motho ja kugitro goti nonto kinyemera bibi bingi bre ni cash crop bite kugiterwa chari umeke ka inyelia nto banyambe ne bonga me kitha nuguro uri new license o mwaka ya botu renew changare ko ka renew license kwa anda ithongo uka renew license kwa rithia ngambe uka renew license kwa anda kawa uka renew license ya kwa anda mayani utako ni makosa yeu reu Korokejo aruga Minister Peter Munya na bati gotia kwa makiarimi na biashara
ati mpatho ira ciumirite kura mathoja jamira ikethirwa ciituma thoko ria batere kwethirwa rugoka tariki 5 ithirwa irima ote relationship ya charia u chamira na kurura mira tariki 5 the wi mwanya no mwanga kithagwe ba charia kithagwe agreement cia kuringa biashara ikarau ate Kenya na Somalia no chiendelee otebore antu bakabwethia babwethia ontu bwa charia yu babwethia ndi chia chenere guo ite kwa affect bobwe bwa kenda bwa 10 heringira mushumari jwa mothia na itole ni makosa kutumira program cha thirikari chia chene kinya charia ite wetekeria nonto charia eriwa kethai project cha thirikari ni project iburi kwethira irio kinya kwethira gutena election nke report na Nteto TV kumaja kingina kutoka Nairobi mbita Boniface Mongera nakumba Nteto Boniface Mongera ne utukuta tukiona akanya kakuno kaindi ogeta kurencho kerete na Nteto inginyu mekaita katekuraya Itokothukia kanya gaka kubuwata ugeni Kirimendiko Camp na kampeni ya Thaa ireka thina mbere Catholic Mission Main Hall Isiolo Juma tariki 24 mweri wa 6 mwaka uyu kwambiria thaa 3 cia rukiri. Tigo St Teresa Mission Hospital Kirwa tuwatanirite na Catholic Relief Services ituthukitie tuare gutumiria Thaa na urumwe ntere ino mbere kagita na kinya nyuma ya ithurano. Ayuthi bo moroto wetu kiri kampeni ino ire kumenyeka ta Kenya Preventing Election Violence nontu ayuthi bo batumagirwo muno kureta mpatho na gachagacha mamwe mautungata marama gapeanwa ikuraithwa na kuthimwa chukari na witwe indamu kuthimwa kansa ya njira ya uchiari kiri ekuru kuthimwa kansa ya nyonto thina cia mendende na joint mirimo ya nkoro murimo wa mukingo kumutwa sindano ya COVID-19 na kinya kuraithwa thina cia metho na matu Thaa ti kwethirwa utie na mbara ikumurika thina na ukiri na kwerewa na mutaratara Thaa yambagiria na wego na nigu urathimo uritingo gibo ichunche bia kubia mwire turiongire Mount Everest Nutrition Clinic tukuthithirie ithimi bia kinande no kwenda kumenya conditions cia itema nkoro mauri mendende na joints prostate nyomba ya uchiari kana kinya kumenya kaumo kamurimo mwirine jwaku Mount Everest Nutrition Clinic turiaja ni untu bwaku ni turigitaga mirimo ja arthritis na joint pains diabetes infertility H pylori ulcers acidity na jangi kathumba na gute side effects turiongere Meru Town au main stage Sara Plaza ground floor room number 10 kugwata Nteto nkuruki turingire thimu gukurukira number 0724 665329 kana 0733 282 Karibu sana hospitali zetu za Mount Everest kuwa tukikutibu na madawa ambazo tunasema ni 100% bila kemikali, yani 100% natural. Wakati wako ni huu uweze kutembelea hospitali za Mount Everest. Kambuni ya area ya Meru Dairy Cooperative Union ni ukugwata ogeni kiri Farmers Field Day rekethro erekiani negia showground ni njuma ya tariki 24 mweri jojo kwambiria thaa 4 cia rukiri na this time mwaka jojo tuketha twina field day inene muno tariki 24 mweri wa 6 this time kwenda ari mbomera babaingi nikenda bakona kinya urithi bwa arimi bangi gutu tuketha twina ng'ombe nkurukia 50 cia arimi bara bathiurukite nikenda arimi bangi bona na beta kurithia u niko utobari kabwinde mono ke korobo gatigwe ninja mare ni bwinde boya bokongwere ntukuje yeto ntuku ya arimi no kagita murimi otigwanja jeni na winge itubweterete itububanganiritie mantu ja mathongi twina ng'ombe mwe ukamorita 60 na ndenda arimi beja bona ure murimi wa kurithia na bona intobire ya gutumira nyakira twina cio injeru bia kuria bia ng'ombe na chumbe kenda muntu onde omba kuimprove farm wewe buni sana ntuku yetu ya field day tariki 24 njuma wiyejete ikethe na ara gito showground kwambiria thaa 4 cia rukiri eja umenye mantu mwanya ja urimi na urithi bwa ng'ombe wongere karia gwakunja murimi ugakurukirwo imwago jojo munene wa ngabana ni baubwi am your servant na gutibwiri kwithira kwina
bureaucracies cia rira muritingwi akwenda kuonwa imwandikwa kana imunene wawe ibwanene bakwa ini muritingwi wenu kithirikari rekirite gavana atwire akario murungu munini gavana atiumba kuonekana na katero bureaucracy iraitherero gavana akionekana ni muntu wa kawaida na ngogarita mbeca kana watumira antu bangi ba very close baki family ki biashara na into kingi. My promise kiba ubi medical intori arenda cooperate an open door policy ya kuotawa ni anene bawe ya babu bundingirite kura ninkwenda ubu promise no bwashwa ki wathani bwakwa wampa nafasi nkandisiginate ntuko ira on first come first served basis mundu twatimana wiyinga mbita obisine ntuko fulani na mundu roke yari wa mbere mwenkona utembuki in advance kana utoko bombukita appointment no ndete hospitali ni obisi ya service kirianto ni obisi irambwirwa interact na babwe aringi kura na antu bonde from all walks of life so kangwa ndo obwashwa hati nka accessible bwambona ko ensure ngabano miru ni accessible na kuonwa ringa kura kirimi dikarintori tariki kenda mweri wenana ni kenda ngabana aumba kurura matu yawe umukinyila umwira umwathakirira urabwenda tuwatanira tukuria miru twinde pamoja miru itanana ura medikalentori ura Weru kumiru. Ni anto beto bakira ngondu bita wanjeni fakaka nkonini kana mama Empress nini nkorombe tikia MC akira ngondu wonde tariki kenda mweri wenana inchiritaniritie ukuritera ngui ngakikisa sibitari cietu ciena ndawa mwana wakira ngondu athome mo youth mwekoro ntiwa na antu ba mawathe ngakikisha bakwa empowered na maendeleo yange ya maingi ningukuromba na itiyo kinene ondingire kureku tukuria akira ngondu turi amwe raundi MCA ni mama chagua maendeleo. Wenda ntomeri yaku taeje ringa thimo namba 0705 247786. Olive Health and Nutrition Clinic ina machoke ja mobatu ja kujonde jogi mobo mwiri iturigitaga mirimo mwanya ja kuimba maguru ni juu arthritis, mirimo ya marungo, gwito ni ndamu, murimo ja sukari, infection che kiu, ironda bya kiu, guchumburo ikirongorera, H. pylori, UTI, infection cha bacteria kirinjira cheo chiari, hormonal imbalance, kuremoni kugia mwana, mithemba mwanya ya allergy, mathina ja ngozi na mirimo inge kathumba. Tuina Clinic Meru Town, Maua, Chuka, Thika, Nairobi, Mombasa na town inge Kathumba, Kenya yonthe. Neontomamanto nkuruki liongera clinic ya Olive Health and Nutrition irere ya kwina agwe kanotulingire thimu gukurukira namba 0714 366 766. You want the ultimate entertainment package? Look no further. By renewing your StarTimes subscription today, you get the most comprehensive family entertainment. Simply go to M-Pesa menu, select Lipa na M-Pesa, then pay bill option 585858, followed by your smart card number and bouquet amount. Then enter your PIN and press OK. You can then switch on to any STV or Pang channel and wait for 5 minutes for channel's activation of your bouquet. For more details, call us on 0719 077 077. Stay tuned for more family entertainment only on StarTimes. Unga nyororo kwa ugali moto kitu kwa masonko basi unga ni gani niambie ni gani unga ni gani kama charaha Mimi ni Bahati. Walinijua kama mtoto wa mama. Siku hizi wananiita mtoto wa Kafagara. Ni unga nyororo, nyeupe, inanukia na inapatikana kote nchini. Kwa raha ya familia natumia unga wa Raha Premium Kafagara. Mugeni Antobabori constituency na Meru Bonde.
betagwa Kenneth Kiome Maitethia orokuromba kura cha MP na kiama kia KRP kana Kenya Reform Party. Inko boromba na giteo sana bombe kura chenu tariki 9 mwezi Januari nikena pomba gutwika ndomba yenu ara mbunge roka bwitira ngugi na kuboretera utongeria bubwero. Ndina kioneki gikinene sana gegukiria ayuthi betu akoro ekoro enyanto barabonde bena mawathe ndene ya Bori constituency. Pomba kura chenu komba kwethira kinyeria mantuja kithomo guchira ayuthi betu ngugi gukiria urimi kuthithia barabara chieto kuboretera roje o amona kugwatana na thirikari ya county government nikenda tuhakikisha sibitari chieto china dawa. Kura yaku ya MP Bori tariki 9 ni tuike ya Kenneth Kiome Maitethia. Kambuni ya Raino Mabati ni chitaniritie gutigira kiroto giaku gigukinyanira. Nituguthondekagira mabati kuringana na wendi bwaku ari ukuonokia gicunjĩ kia 25 kia mbeca ciaku. Nituguthondekagira rangi, uraja na mung'ana kuringana na wendi bwaku. Kenero tungata bwetu bwa kirachi kia iguru buria ni amwe na gugukinyiria mabati gwaku muchi utheri na mpuya ja Kenya. Tori na mabati mithemba mwanya mwanya jaria ni Brit Tile, Jamii Tile, Roman Jamii Tile, Box Jamii Tile, Jamenia Tile na nandi tori na Espana Tile iria ithongi kinyankoroki. Raino Mabati Factory Limited iri nandi Meru. Toriongere nyomba yetu makutano Meru, jirene ya Meru Mawa, nandi tori na mutaratara jua kuria mabati pole pole ogeta gwaka. Nkoroki no wike kana gwitia onda yaku na arua kiri page yetu ya Facebook Raino Mabati. Kugwata Nteto nkoroki toringire gukurukira namba iji. Meru ni 0740229609 na Kitengela ni 0729628199. Kana turiongere mitandao ya Facebook na website Raino Mabati Factory Limited. Tokorie bieto mabati jeto. Tuchokera ni ndeka itene kuna bwarimi na biachara bamira bayembe bakwetha bakiura kithirikari kubama uritania mawatho yara ni ndionekete gutonya siasa. Biachara bana arimi bana ndi bakwetha bakiura kia siasa batige gutonya siasa mantune era bakwetha bakiuga ni babatere kwethira baibera mbere abo bethira ni ndekuya ubambudukira nayo. Nicholas Chabari katumnyerie Nteto Nkuruki. Kakubwa kintu kira kiro ya wakyo ikintu kira kina maana na sumere kabwa no monka yegirogo mwankine naibu kuri mwanka athaino iguru ure magwatho marieru mamarikitie na kurutwa makonenie na kurungamira uringi ibiashara abwamira wamwe na urimi ibwayo maoni nkurani makirutagwa ni atongeria mwanya mwanya wamwe na kinya akari ende akari ibakengo na baba kiruta amaoni imao mwanya mwanya makonenie na sheria ino sarieu ithethuki ni bui nontu tugiagua batu sarieu itebui anto abano bana ne beto ni beta guturiria thoko tubati witigiria sarieu na tukowa kireito na rekane na kwenda guturuthania na manto ya mira tuthia turi baba tuthia tera mira no tutiba so manto amainge kireito agariria mira itonete ya mainge muno ya tebui ke siasa yu ke sheria yu na kwa hivyo ito expected kuona kinya baba ku propose abato senseria bakarinde beto era anate siasa nzangwa inonto no baba sainire na oba niba iba tureterere kebishi to batoire bwega saria ira igobwethwa thai woni koromba wasiri munya wa sarire igabwethwa turetero turare mibambera tuthome tumenye imbi byongwa tukwirerwa na ntonya twaro saria igobwethwa isario tekwelewa imbi isario tamenya na dawo ategerega undu kiaitu nari kando batu na tutengere kinyatho goturia muune toipo tutekwenda manto gitu ingilia manto amira akiwanga isaria tutaku uyasinyilia mwananchi utesaria rara kayile mwananchi kiaitu raka kuingilia manto amira to ingilia manto ikwasie na irio norekana batwe no na kuri inogu akariba baiba kuromba thoko oyemera etikathi na mbena gwikirwo asiasa no endene thina mbena kuthingatirwa mwanka ayoneke mira yetu mweri mwanja tariki 5 twitayarishe ikanjira wita na baka na musemanio raisio o Somalia no Kenya batirimana mira yetu anjiro sabiri salama
mibango erereo ke thirikari yetu ibo ntutu skuru mwana munya tukawibo eja no ntuba kwithura kinya yara kiraitwa araririe ya kuthuke ndwari cia munya kiraitwa na arathuka cio ntu kiraitwa ina ndo ciake mwanya kiraitwa gabati kuria kando ndwene ciake cia siasa munya no agendelea na ndo ciake cio turwira kimira ndo ikaukuma sumira ene cio cia ya woindwa sikia cia ukuma sumira ene kwa mira eta ina London na mongera thai mira eta London ne eta cia ntu baba ingi muno nende thai turira munyaga mama munya etatia akamama nathi atela thoko ire ingi kuma Akengo Igembe Central Beton Class Chabari Motho yanende ya mirai yetherete akiuga kia siasa inene kaunti ya Meru na kugaukania kairine ndebonene kambia CS Peter Munya na ngabana Kiraito Murungi nyuma ya ngabana Kiraito kuga akathira agita koti kuriana na mawatho yanende ngabana Kiraito akiuga ni akwithira kinyela kia murimi amwana mu biashara na CS Munya akiuga niyo yakethira nende atithira kiorimi bo kwithira kinyabwe kura ya moyara ya kwithira kireana nayo ne kire mawatho yane amwana kugitithwa ko barua cha kumithia kimera na ugoti bo kamati bomira baba na mama ne salamu sa Azimio Rea kiama Azimio bonekete kugambia Meru kendo ketha bwe ya kithurano ne twitite kiothe kinende kikona kulithana kyankuru kithi na yonthe nende kioneka kumira kiri mawatho ya Meru ya Minister Munya kiaria nterechia yembe na ugite mawatho yario kenda utetheria nende kuria thoko cha omeandeguru regulations nacio kiabo chumbura itena thina nikachi kwende kana mogato twena regulations kenda to bau kuma thoko yao no tege muremi akariwa wenda ko yoko ne tesa zawo to ni minister kandi rauma Antoni akie Kiraito nwethira kiuga mwingi yotethira kinyayo gita wa kwariria mawatho ya na kuwe atikwithira aya watambaru bara kurukaia seria cia mayani na kaua ibadhurukana ndege untu kunde ndene Meru ibariongere alima mayani na alima kaua wakiwora ya maoni yao ende ntirona badhurukana ndege kana na maguru wakara ya alima mira Munyanu akiolota Kiraito Murungi oringi na kuwa kira kikwenyelia mira ne thirikari ya county oria urete nende muthoniokie ake kuri yaremi nontu nuo kwithira webanyelakia na ti ministry yake oremi utakore aruare regulation irareo regulation ngo more yuachio utege more miaka yua hii yale mbare ya kweli county Gavana Kiraito Keru ariarokio kairi na uwete kinyawe ni murimi ende kiremunya awethia untobo kenda kuringa siasa na tikutiera arimi bakimera kiba kwithira bakegunika Gavana titikiria sheria ikuruko shamira na ande ayo uju na ntonete sheria yu na riba mira bate consulted na ere gwito public participation era katiba yugetero mankedi mbere sheria kurukwa etithithitwe kouda wa sheria yu itenama ikinyume ya katiba Okonie kuchwa thoko ya nthiguru ya Somalia ntereche Mogadishu akiaria Munya auwetewe nwethirite agita kuchwa thoko ontobrane ndekere itu nwethirite akioneka kumeneria ariko myakwe bathorere muno tweta Mogadishu batari kuo kwe bathorere na inya ene methoro uni were kabote kuona bwe Munya mononkoroki na gwetete na kuga gwe atikoma kwa imanto ba Kenya bagikumia muno sasa ba Meru bakiwe baraguria thoko Somalia na thirikari iranthuku ya Somalia raritiro na batwetera kinya agreement yu yandikwa ni kenda tumba kunemera wega ibagwita bakunyemera kambira kwa ntukwiriku na nyana batije
abonde baikengwataniro ya Azimio kioria niri kithira nende bakawatanira guchwa kura charwanyiru kana na bakethira bayukira kiando ayo ya kimuchiene yumuchi wa county ya Meru na umyokiria uru no tira nende Azimio ete kwithira yeketha bure kwirigira shule ma university Ithatu. Gavana wa kaunti ya Thaa Nithi Muthomi Njoki na menereti aregani baki akiwa ibona ende bakwithira baetumanda kawita kwaragania michemanio yeke Gavana Njoki urani ndio kwenda kibindi kibyele na tikiti ya kiama kia UDA ethirite akiara kia yakire ndionga yeki achuke gamba ng'ombe bera kwithira gita ntere chamarathi atene na thingati kathomba baki amwe rachalite gutwika munini woki kiturano niki Munde mugithi wa chiacha wa kiama kia UDA utongeretwe i gavana wa kaunti ya Thaa Nithi Muthomi Njoki ndeni ya gichigo bunge ya chuka gamba ng'ombe wambiritie ntere cha iga matundu wadia igamba ng'ombe bakurukira ntere cha kambandi wadia mugwe na nyumani baringaniria gichigo bunge kia Mara ntere cha matinia wadia mitheru na mwicho ntere cha kanyinga wadia ganga. Michemanio ino Aranjoki ameneretie achindani bake gitini giki kia ugavana akiugaga iba gutuma mbeo mbithi kureta wagibwa thiri michemanio yake alitwara laini mathukie laini kenda mocha mbejiri kunekanirwa nunduni ciao atene mbeje cia wira atene mbeje cia kuruta wira nicho mukuneke labi etebo Cibitare tebo, tebo, mbeo tena cio, embe ya ng'ombe ira magana winayo. Nanenkanirite mukana akiugaga barabaka watikana bagiukia nkububania taino bakaona runkure. Anatema ururenda kachia kwa ino cha security mbere ne nyamba kumatigira kama mama ni mama konyanga konyanga. Njoki na tongoreretie mboto ino kumeneria muchindani wake gitini giki kia ugavana Professor Erastus Njoka nuntu bogutuma uchore bwagi chiacha na ura agochwa gitiga usenita na ura ari gavana agumbereni Samuel Mbaeragwa bakiugaga utongoria bwaragwa botatigira akariba kaunti ino kigunino akiriku tambira muntu nubakuthiuka nake uria wali gavana tene kathwana no ndingia we watwikiri atari ari mwega muno tamunio gitu giake kimoguku kimwe kurigio kiriku ndu wala ndindu na ndio kitharaka nini yonde na tutigana ko ingirwa nja tokera gwatere kwe mtongia agatuleta into kwe bwaro de taboko saitani asi mundu wa kuona rungi seneta ni ntamwe winya tharaka ntamuona no akari onga kiwa karakari yeye Muisraeli akari utarwame gitege yaku urekana na Muisraeli na urekana na Gavana Njoki noe munini wa Njoki rwironi ruru Wilson Nderebia nyaga Muisraeli ariuga kiutha tena nkujanio era yigitwere gati ka Njoki na munini wa gavana wa Kihitaka Engineer Francis Nyamukawima we agatigira ati kuri na ngwataniro gati gake na Gavana Njoki mani yo mtongo ningira siasa no ntone wa point ngoroleti nenga bana Njoki na ngamutira na ndimugwete toiki bia kugwagwa kana tesa sawa anto makambani kamwera ga yesa my master I will go yes kana tesa sawa ndekarange murogarogagia nkiripotera Weru TV kuma gichigo bunge ya chuka igamba ng'ombe mbita wa Samuel Gaishma wandi akithini mwe wandi dhano chiatiania wes nere nendethirite kushara kyo kuchindani bunene wagitikia MCA irina kura ngiri 16 na magana mugwanja kenda ura ware MCA wandi unende nturbieterikia ura chokerete kaitene kana kuwa na kwenda kura iringi na ura karete gitikia Dr. Devin Kaebia aikamene ke UDA arakinya kiama kia baski dirite kena murwiri weteke nchindano redirite nende kuidra kioneka ni autekirwa na inene bukatha mbitirete nkilunga na kwarania na akari amwana kinyatungiria ba na wiko ugabone buriku
MP atirikia nekirite wira nebo kuthiria thina ya rui akiwa ninyeletia kari kwa kaita na nende atenda kona bobu gitana mbere kwina thina rui serious na thina rui akithi ni mwe ira kwenda kwa address no tukinya wondi fundire no 20 million no njo kuthura ithima biele pa financial year na ngavana nwe ke flagship dometek jaga kuthura ithima bithatu ke want every financial year ngakuthura biele tukana dona ithima bitano akithi tugakuthura dona ithima bitano akithi ontura tukuthiria thina no tundu icha mera ti thina muno cha mipipe mara ni tukangira utumba kuri maneo bwega na witana mbere na kuwa kinyatira na gukiria mwakithi na njira ya urimi bo mario brawete nende utiachirio muchi na irire batire kwithira rikibaguna gele la utenje atigiri kinyemwe lakini irio bibia tukirio ke oturago kuro kinye chiringi igana lakini ngwendo kona kwena ndra ya chestima na kwena ndra ya cheriwa uitanga irio bio can dry wa pack bia eta ome wanu ke inchi kilo emwe no uro nyana 500 shillings kirimi manyuki Anthony akie nethirite akiarira kiawe yabaukiri anto bakuru arawite bane ndini bakethira kimurika bo kadha kendo tira ibakwithira baichio kirakia kanga bwethia center na center azina junda jibwethia jethe jecho julikaira anto ba na njira reko na njira kwethira anto ba benya center ira kwa kuru batu baichio tuma mikwa na mikwa yanto ibona ya kindu kitina kindu kya maana kwa akuru baichio weja mete anditangi na nya mete yethoga into bibe to bwithia center bage ya ndo au babwethi ndo bibi ya eta bigendwa na thogone biendwa na thogone anto baba tetha ke kuria bagiromba bakona at least nya kindu kyo batethia augite ni kagita nende kakari baba kithi uchala mukariwa wandiu urane ndethirite aturana kia nabo na kona mathina yaraba ukulukira ndo ya no ndo ina mbecha tukaujilia rwero muringira kura bandae mundora eta tutekoro mona renge na onderi wano ndo onderi aeria ndirara na ndo agethe na tuaukira na ndo agethe kwa winko menya mathina ya agethe na ingo menya bia biombe biotethia agethe nwe mwenda ithile urarungami na kiama kia bas na kirete wira nebo kuthangia kirana uchuira ruiro akariba wandi muno ndukimbithe ngui akiwa baraba ingine ndi nibethirite bakireka kia mathomo ende ngui ethire kia ya mpanga ndi baromba ibampe kanyaka kenda ndatonya thirikari-ine ritwa riakwa rinene mbitha ndina ritwa rinene mbita kampani ni nyingi na ara thirikari county government menyoba lubira ngui ni arawite kinya rui ni kintu akethira kimurika bo kadha amona barabara cha wandiu irachonekete kwithira chietheanila kwa rui na ruru kioneka rutiukinyila ntu bonthe nya barabara na tukaelia ndui tukaelia ngumya kwina issues nyingi muno inya cha ndui nye ithima bina byo no ndoba mzio to no gwetharo yana thirikari ithima bimo bitethera bi functional kithima yake bainda fuatelera kithuki kibwa idoro indari na ndoba mwile kithima kya mwile kya thukire na igyo nkweria ku request accounting government na mbere jo fuatilia kithima kina yo kibwa na ntura iringi na juite na roi chionde na jo tukaomba kuona tu ba provide roi kena mantu yetu ya sawa na ntu betu ba kithiba karabwega na kiri mantu yegi machibitari ndeni awandi awite chibitari yechikuo ende kwino batu bokwithira chigite thairwa ndiracha na kwithira nende kibuthira kwa kendo tungatira kariboya onto abo kwithira bagita kuraya kwamukira utungatabo mantu ya chibitari chietu obora location ena chibitari yele dispensary yele nende brankwenda kwira antu betu angondo bera dispensary ile irio tukwenda jethira ageji structures ito kwenda kona kethira i department kana unit ile itekwa ketha Nteto unit ketha na x-ray tumba kona maternity tumba kona chibitari ira tumba wekira lab kwejuite na lab tumba wekira ende kirakitiere ne kuringa kura nora kethira ikuluka ati kababonde ethira kimurika wakithira umaka ingia mawirana yakie kana atingi ontobo Bunge wadaraka gitonga murugana na rombete akariba yesyo kyunende kwidirabe mongela myake nge 5 yotongeria kenda omba kure kyangwe
yekia kiaria Ntere Chenkondi nyuma ya kwea nambasi ya chukuru ya Nkondi Girls murugarari gwanende nedirete akyomba nabone nego keria gisigo keu tabura tukwida tukimenyeda kone Paul wakabide Mambura marama kuruthiritwe kenini gia Chibu Nkondi muthenya kwemthi mambura marankuru kima gwitigitwe ntongore kathumba chegi siasa mono baraba kuromba giti kemsio wa Nkondi Tebate ndongia gata mwana wenu ke moranda gakura tariki kenda bondingira mpeke msio wenu Nkondi wan mbembo rutera ngowe sawa tolamowa icengere ranjeretia kurani wetegeri wadietare ranjeretia kurani etongoria kinyana ku asakobwa kena koma Tuaru kababa. Ene terua nji kai. Yekanya kine. Arahagi kurikiatho kinene ya kuthagana mbasi imbi ya chukuru ya Nkondi Girls igurito na kimanja ya CDF ya Tharaka. Tiri wokombora mbasi cia mirano kongi. Anto abare bathiete graduation ana bauma Nkondi secondary bathi university twetwa kuyukania mbasi eno warete munde tukathi on graduation na twakena bwega. Arabauga gutigwa emuthe gukuwa na tano tugutano mwende gutari na yarwata Nchuma yo tuwe chokagirwe warera jira no menyibu Leonard Gitonga kithukana ora nemsio andi Nkondi agutwa kiringoni ndiwe ne ako mwana wa mauga ati na utochengia ndenda tareke mwere nana tongo chengia wano ke kwamo mujie kawe mataba bari no mutrika labo ugere kore eri kore amali batonga kivuka sawa ende oge wari wai kenya kinye utubere kama kiona kione tere bore kani ero tejoji ndio kwa kivuka ndio kama na agenda ya kutranto Nkondi we bukwenda marwe na umejie akiririkania karia bako muchokera mairini kingomba kurikiria mirandi irarambite kwanjire gipindi kia mbere baba kuwe ji keria bijara ji bokwegwa iko muririkania ene taleberi bo amenyire iko muririkania tariki kenda mweri wena na boigere ni jiji ale muyunde wenu wa Tharaka constituency na boigere kiama kia UDA kia William Samoei Ruto kanati kenda boy komi Gitonga na tareretie mtura kwira Nkondi tie na maendeleo mwira biva tera kwa jale kwa Rio Nkondi miaka nyingi 5 ikiwa yeye mbega ntero kia kinyete no tubagitonga jiji kanati sinamna hiyo tulingebi chache techorongo cha kuchambania na kurumana tulinge chache chabiri edi agenda yaku agenda jiji murugara imaendeleo yaku ori wikurumana onyonge yake ndorongo ebenge yake ntigimbio babubere bagachokera baganechokere kanatibu 2022 tariki kenda mweri wenana mbunge wa Tharaka akenya leo kiripotera Weru TV kuma Ntere Tharaka Beto wa Paul ugwa kabithe angena kuna timu radio wagete kiongabana kaunti ne yembu na kiama kia Basle ni kivuti na wati ne ndio gwati maru kuma kiria thingati hiba muregani wakiwa kiama kia UDA Cecily Mbarire ya kiaria nende akariba bedelete bayeterera kianda mayona bari wagitumi kiao kudama bare ne ontobo wirigiro bare bare na bokire kivuti bari ugano bone nde baina wetike kivuti niyo kedira itinda atarki kenda moriwe na Rita Monica Mushiri na otwachio Uria urenda gitikia gavana wa kaunti ya Embu ni Wele Kivuti ni uthiete na mbere kwambatira thiini wa siasa ciake vare ekari na ateti engi makiria marakorwo makirugama nake akienda giti giki wari wokuve ayuthi ekari na atongoria akuma Kagari North ni matangacite murugamo wao na reni varia marakorwo makiuga ke nwake ungivota gutwarithia na mbere kaunti no na njira ya kuleta mirandi ngurani ya uthii wa na mbere thiini wa miena ngurani ya kaunti undu umwe na gukorwo atari mugwatani na ciiko wa cionthe cia ungumania twe utongoria ukoretwe takawekarite uracoka wa vandu vamwe ugacoka wa njarari imwe na uria wacoka wa njarari imwe ukagia na andu aria mekaraga wamwe gugekara taka gutabatie gukorwa gukithie na mbere kundu kuonthe twamaroria wega tuona atiriri twe atongoria Kagari North tuona twe
the incoming governor Rene Maxwell Kivuti aina qualities iria turana raisire twikarite nthi baringanira ciongo na meciria na tweka uthuthuria wetu ni turonire gite tubatie kuva Rene Kivuti nundu ono karoria na ku history yake ndiana korwa ina maundu maria twigusaga ma ukora anga kashifa cia nyingi rikorwa cie na tongoria ni mundu tongoretie mbere atongoria Embu County ai senator na varia atongoria aya marauga maumite kiama kia UDA kuona ithurano cia wamurani itiari ciama na waragania twe aria twarugamite giti kia MCA Kagari North Ward na kiama kia UDA twa andwana tiga uria wacindire acio engi athatu ni maikirwe nja ya kiama kia UDA na ni twairwe nomination na itie kwa ina free and fair manner koguo ni turauga governor ucio wathurirwe na kiama kia UDA no atwikirie nja na koguo ni turauga twe tutiramu support ringi ni tukunyitirira mundu uria aratunyita ugeni kuria ari nake mundu ucio ni Rene Kivuti wa uguo ni maravoya ekari onthe a kaunti ya Embu gugacagura atongoria aria mari na kioneki kia uthii wa na mbere no atete kuroria kiama kiria mutongoria ararugama nakio twe turaugire te kiama ringi mbere kwa ina narrative ya vote wana tukinjoini UDA tweroga gukwa kwa kwina fairness na turorie kiama riu tutiende turi cia kiama ringi twende turi cia mundu gike mundu kemwene na turoretie ndeto iria neka na riu andu ni aumu ndeto ri cia ciama ngiripotera Weru TV kuma kaunti ya Embu mbetagwa Rita Mwaniki wa Musiri. Nothimenti rungura nothimenti Bishops Forum betherite nindi muthonyoru ari bakibutha ke maromba nikiraba kuwa nikenda kurombera siasa chithira china thiri yaro betherite bakiura ke kinyakari nende kuthira bakya yatungira bonde kanya na kubathikira onto auke mathina ni atumiria ba makanisa mwanya kuma gicigo mbunge kia Nothimenti wamwe na bamwe batongeria bara bakururite mwanya gicigo mbunge kiu ario arima Mucheke na Elias Murega bo baire bakirura giti kio bunge umwe na kiama kia UDA na ungi na kiama kia TSP muthingatanio wamwe na atongeria bangi aria bagutirimene muthenya jonarwa mukawe ne jumwe makutano bari na moroto jo kurombera mongo jwa Kenya na kinya kaunti ya Meru kagite na kaka siasa na baki aria bamwe batumiria ni baugite bo bariromba siasa baba gwitiria siasa cha thiri na kinya gwati mbaru bao bagokia ndoa na umusiasa nawe kanya iringire ndebete kumakania ni kiamene kiri kwari ati gaturinge kura na thiri gatuerewe thiri ni ekomba gutethia Kenya. Tusikize watu wanaweza kutuletea maendeleo na watu wanaogopa Mungu ambao watasimamisha wataleta end of corruption na kire uge bwatongiria baba bagi siasa mtu asrindas no monka twitikirie tuchora twagwatithania antu betu especially nandi twititikumika a choice antu batikelo ben dividend ki mikarire lakini no to divine madhuganio lakini to undivined urantu bakala ati kijonde tuke mwathani mbere na tuke siasa cha thiri icho siasa ira chikatondeka witi na mbere inyethira tomba kudifa ke ideology na ki mantuzarea maybe misimamo yetu bauti kuga tomba kwithira twendwene kana ithiro endo ko itukuria Kristo na Islamu na bangi bonde tweze amwe na tukethira kagiteneka gekaraza tomba kwathana ntu betu alima Mucheke na ringirite munini wa mutongiri wa Mungu William Ruto ndebe ule niwe mutongiri wa kiama kia UDA akiuga kiri utongiri aboenero mukaria komba kuono kathine na ijari wakagitaga ka ithira wori support thirikari Azimio we monzo wana baku we monzo family yeku na we mundu eku wengwa nondorea maisha jaitirie takajaitirie ke muntu uria ke we ke raini enge ya siasa jaitirie kintu uro yonde na jaitirie gitu twinde ko winkori antu ba Meru antu ba Nothimenti kuburia chiomie ni tumbe gukurukia thirikari ya William Samoei Ruto ya UDA nikenda maisha
jomba kumba kuchoka nthi kuma gicigo mbunge kia North nkiripotera Nteto cia Weru rekwa rietwa ni Mutugi Kare. Ano tukitatu yekera nende gatanta kirinde tuchietoro Weru ari nkatho na ntono nto bakwethira watanirite na batu na kinya kibera bonde bombe kianende kana bomba kwethira bakiomita kiande tuchieto nkatho na ntone ngarika nwa tukweru ari ntuko yakalono ntekorika na bo yendu nende ore kwina mpyo rika na mwari wachia etwa Priska ntinyari ayeto mwakwereria ende withire mwana thana kwa chuba ayeta kwereria koitha kaitene kawere tayari riringira kwendie mtu na ira kwaba mtu ende tugera kwina mpyo ntekorika bwa kwari mweri yoyo mwanja tinyari ai ibo kwina mpyo ibo kwina mpundu kuyo yende tata amukune kabwe yana muringeti ya mulinga yo nakachoba na watirite ndene amwirende tokario manko kinye natwirairia withire wikereria nyari okwa ai kwa katolo njirene au onto nyinko ni yakagutakia rimpundu andi akalone betaetere ndeka inkai au gira damwanja chiembaro kinya irio kalio aigirwe ka umuringa ukira amborimbi tonywere ntukuno ntontinyari ataretereria Maureen Kome nomone yato madidi ya Weru ari na ngetwa PHINEAS IMAANA itira ino tukoboya